Watlah kajing dawa ban presiden ya kajing teno mador ya ka entry bad exit point ke badi gawe ni kilat bante lakam ya karung kami kimender bad kibar jela sapok kane ka jela ya ka bala thmu bante hapo riboy district kamtam ya ka entry point ka bala thmu bante hakat khandai mer riboy district kane kalami kajing persya ka bajur hakapa ka wepat ka kunhun ka bala tip kum ka paham mauleng area development committee ka bakun tubru ya ki try jaka hakapa kinoyelam kane ka komiti lembat ki try jaka kilali baring kendu ya ka deputy commissioner ya ka riboy district pan persngau ya kajing persya ka bajur halor kajing temu bantai ya ka entry and exit point hakasnong khat khandai mer hakaba ki lapan khamtiru ya ka dorkas jing persya halor kane ka benta hakane kajing lek kendu ya ka kong RM kurba ka DC ka riboy district nakalyang ka PADC lembat ki kato kanengut ki try jaka lalang khmat dauba CL nongrum kumu chairman ka PADC uba 11 cm ubade u assistant rang ba snong ka snong paham mauleng ka kong Angela Makri kum kawe na ki try jaka lembat kiwe Lembak kari kajing kendu ikadisi nakilang kinongelam jong ka PADC lembak ka kong Makri kilapan syai bakim don kajing persya kajing wan jong ka entry point ka badai kawe na ki khordop bante lakam ya karung kami jong ki mender mat ki bar jela kajing persya jong ki kalong halor kajing temu bante ya ka entry point hakat khandai mer ka ban kata sikadai ya ka caka ka puta jong ki kato ka nengut ki pajba ki bomsyam layo wat ya ka bailuksan na kajing wan jong ka surok forlin si pamuling area development committee ngita kwa benyo berkonkloi ya kena ka entry exit point Hendai ngikwa beliau kerja ke balai nak kena kerja huri hura. Kumba kalau mentak aku menjintip dia ngau presiden nak kerja ujur je itu kena senang. Ngatip bag katu ke area ke kontrol ya ki ying di bodon hang tu. Kalau dah kinti ya katu kerja nak mentak benbu entry point kamu itu ying di sem kelas sakta. Kalau dah don kerja tak kalau kan wanda kerja ya itu di long ying long sem besar hang tu. Hak kerja sang itu kami, bat itu kami kerja nak benyo ya ke entry point. Dah begitu bukan itu. Hamar begitu area kalau district lan. Nakaliang jadi misoba ni nama ayah kejing kesan. Om mengimpa ayah entry point Henry nyum kesan ya ketu jika hamar kalau district lan. Kayak kita awal pelong ipi untuk penduduk EDC. Ban penduduk EDC kalau mengikpa banyetu ya kejing ya jadi nong sentong hang tu balada ka entry exit point kan tray hang tu ulum hang tu jika kamu kakta ya ketu gelong ying kelong sem kebedan hang tu. Namar gitu lu yang sem kalau ai dah report yang ini dah kejing thok. Terkait kejubab nang liang edisi ber. Kejubab nang liang edisi ke ong ka kwa benyo ya kita ke agreement jong kita nong di nong thet bat kapor ke biadi thet kala kut nem kata ke kejing kwa jong edisi. Kum kisnong kejub mentang ade ustan rabak snong jong kisnong atmar pemuling. Kat kum karai derbar kejing thok urung bak snong syaka snong atmar pemuling barok kawe. Lain nak liang jongi kum ginang snong bat kemju ngau stan ba snong ba labat sis na menta ikwa kaji pensai na kaliang jong kasnong ba rider bar ki ong rider bar hai na kaliang jong snong bar khoi kim stu ya rider bar ya kong snong terkait kada wala pelong ipi man kenduk edisi la pelong ini ba kenduk edisi na menta ke na ka imlang salang jong snong thau kamtam ha bade bute jaka ka badang sa ha jing kelum kanram ngikwa ka entry point ban bu andrei Nikwa banjai baik ane bat pensai dah kalenti ke bukuy. Surak marjo ngate, aduk kat mentah. Mentah ka tu surak kan pusnam lak le kari tu. Bisa marjo. Mentah mang hisok on bu tu kaget. Jing cungan mar elot tua lut kayak tiki tu teh. Ngat ong kerbera nak tu surak ra. Namar bisa marjo mbah. Ha. Nalor bahon bu ita kaget. Ngaklam jing tip. Lada tik tu baru kau jing cungal tua lot kak perang tua lot kajing rokan tua te ngatang tu jaka nongan congan sa lada lek gimta dalile ronga marcha ngaban bu kaget atu mut nak liang pi persya oh nga persya jur kini pamarde ban bu kaget atu ka surok dengan kebera nak nomor pisah surok adu kan ta ka perlain marsu besar nga kamu dah gede bu kamu dah bebuk surok ram pada psa marjok re bisa surok pemerjok ngangjing mencuan ru kemra duk lailak tengka ai andar pertes hadu mentar mare sugi mare kabai kendole cipi marjok nga ya abah beker bera cuatu surok ra da mare lak ki ban penbet ban su kloi tai bisa cuma te kaget le te tawan bu ita kaget le dalile tu merca nga latik itu tua lo kangjing cuma te kamu kane ka entry gate ke entry points kade hajan ka jaka jupi ho kintik bro saudong ka jaka cunga jaka cunga lahap apa deng kata bang mengtiki la dei charut la datiki kata ka jing cunga kan tua lot ka jaka cunga kan tua lot
Dengan dalile marcak ngah tu. Ngah persyak juri kini ngan marcak ngah.